Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mi tlhela like Dr. Josh Rimane. Loko of course yi kha yi khandla Benny Mayengani and also Sevara Perez Rangani. Tanihileswi mi swi tivaka ku project ya yona yi le kuteni laha nga ta tlhela na risimu of course ra Do You Still Remember kwalaho swo fambisana sweswo. Yeah, so ka sungula of course ra 4 September as you can see fikeni scroll ka account ya Dr. Josh Rimane u fanele scroll fana kuma ku yi fike yi tsala a post ya laha yi nga fika yi tsala ku 6 September leswi yi nga fika yi kombisa swona and then u fike yi cheka kwalano of course yi fike yi vekela Chukuma and Chukudi. It depends kumbe vativi va mavito vana ni switori swa ku swi tele se mina ni va tiva ngopfu hi mavito lama Chukuma and Chukudi. Ya kusuka ka switori swa wona swa khale va ha ri ntsanana. Se loko hi langutisa laha hi fike hi twisana context ha swona yi fike yi va posta se va nga kula ma vona mhaka leyi va kurile manjheni as you can see kwalano se va tiva no bomba manjheni ni swi ku vhela mi swi twa ku Master T kahleka i zama ku vula yena so ku hi perspective ya mina I believe ku Dr. Josh Rimane yi va khandla hi timhaka to hi yo yi nga va kurisa lero hi vheta hi landza risimu ra garingani. So a hi ri sungule ka this point hi kota ku va hi ri connecta kahle loko se hi khiya hala tlhelo hi nga ri sungula laha okay no mi dumisa vananga ni mi kurisa vananga ni mi cincana maleri se mi dumile vananga no mi vona n'wananga ni mi kurisa vananga ni mi dumisa vutomi se mi dumile vananga even then loko se hi yisisa laha even then hi connecta laha mi ta swi twa ku swa fambisana ma even then se hi ta ka this point and swi tlhela swi connecta na clip leyi hi nga yi twa Do You Still Remember. Yeah, all right, sure, okay. Maswit na mambango ikulela le Pitori as you can hear. So mina I personally believe ku ri yi va ba hi risimu ra garingani la ku ri Do They Still Remember ku hi yona yi nga va kurisa na ku va se hi va vona va fika laha Benny Mayengani na Sevara Perez Rangani ya swi tsundzuka ku va swi tsundzuka ku hi yona yi nga va kurisa na hi yona yi nga va sweka leyi va sweka hi galaza ra le Pitori ku vula ka Benny Mayengani swi ku kambe ku na magalazi yo sweka vanhu wani nga yi lava point leyi ni twa ni lava point ya Benny Mayengani straight a hi landzeni ya point ya kona hi leyi ni nga swo leyi Benny Mayengani ku swi na sauce lexi swi vula hi xoxe Benny Mayengani ya twanani this part. Yeah, as I've had so based on my analysis hi swona leswi ni swi twisisaka swona kwana ku Dr. Josh Rimane of course yi va twisisa Do You Still Remember ku hi yona yi nga va kurisa na hi yona yi nga va sweka leyi ku hi galaza leri Benny Mayengani a ri volaka mara xi ri savage minkarhi leya Benny Mayengani a yi namba beef liya avuxeni bafred i mali a nga mi byela ku ka TikTok va ni hakela ene mi vuya ku hi mpundzu lowu vo ma 6 i mani a nga mi byela kumbe ni hakeriwa ka TikTok xo sungula a nga ta lava ku vona mina u kha u teka tiboto ku nga na mali a swi kona sweswo mara mi khandziye movha wa mina phengu sweswi ni ku hlamula na mina a ni ku hlamula a swi vutisi mara mi khandziye movha wa mina mpundzu lowu a va ri ku mi hindzeli la patwini la nge lavi ku va i vulavula na mina ka TikTok ku nga na mali ku haxa mahala i ma nga mi byela ku ni kuma mali mi ka TikTok celebrity swi vula celebrity i celebrity pe wena loko ni ri celebrity loko munhu a vulavula swi vula mali vona na mi swi na mali ya ma swi tshama ni yi vona mala mara n'wini i mali a nga mi chela moya etlelani we huh? etlelani we oh mina I'm just a street performer ni ti famba exitarateni fana na n'wina I'm a street performer se mina ni lava mali i nyika tenda ni ka kwatlarana mara ni mi nyike lift sweswo va ri ku mi hindzeli la patwini movha mali a misaveni ya mali vhese leyi mi yi nyike hi maya ku mi ni nyikiwa mali ka TikTok anti loko byela ku va ka TikTok yi mtsheni pona yi le ku ndeni ka mali yini ni endla mali hi n'wina obvious ni le ku ndeni ka mali ni kumi nchumu n'wana mi ni ngheniseli mali enkulu ka munhu wo fana na mina ku i mani a fana a famba milenge i mani a famba a khomba ya tulu na bona papila
ka mina na wena xana ti ku xitini ka mina na wena I mani la fane a famba hi milenge I mafana ka I jaka mani a nga dyondzeka ku tlula un'wana I n'wina ma dyondzeka so wani mina hanya vutomi bya vuhlonga we hanya vutomi bya vuhosi lero faneke ni huma ka vutomi bya vuhosi wena a bya wena bya mina a wu hexa wena why faneke mini n'we mi a wu hexa ku va wa vuhosi a wa vuhosi wena I mina nga wa vuhosi nsika akwe hayi ni sila ho ni kombela ni siya la or ni ta mi hindzisa nsika mo ni kombela ni siya la komba nsika good munhu wo dyondzeki ku vulavula kahle na vanhu mali ya ka TikTok loko yi nghena ni ta mi nyika ne namuntlha ni ta mi tisela na lava hinkwayo I mali muni kasi shabe bro fred mo khensani phela good